Aro vediam lo preterit. Es pas malaisit. Lo preterit servis per esprimir un atiu puntual din lo passat que se passo dins una unitat de temps acabado al moment que parlas. Una unitat de temps acabado és una unitat de temps que se podria resumir a pas uei ou aban uei. Per exemple, so plus corrent, hier, aban hier, l'altre jour, un jour, aquel jour, tal jour, un cop, le cop passat, la fes passado, l'altre cop ou l'altre fes, la setmana passado, aquella setmana, le mes passat, aquel mes, l'any passat, 12 anys a, 3 anys a, etc. Ou en 2012, en 1789, etc. Totes aquelles unitats de temps, uei i és pas de dins. Talment que el fat de precisar una d'aquelles unitats de temps que uei i és pas de dins, obligo d'emplegar el preterit. Quand s'emplego el preterit sem precisar l'unitat de temps, sous-entendès que l'atiu se passo aban uei ou dins unitat de temps que uei i és pas comprei de dins. És obligatori d'emplegar aquest temps en el cas. Exemples. Ier trimeri per me de revegliar, e quand prengueri la duccio al cap de 3 minutos agueri pas pugei d'aigua caudo. Ier, aban uei. Ier és pas uei. Fa que cal emplegar el preterit. Lo cop passat vegerem Manun. Li demanderen de novello de son paire, e noi diguec qu'an abo pla. Lo cop passat és pas uei. Fa que cal emplegar el preterit. Parleres pas amb amiqueu en pau quand aneres a Turun lo mes passat. Lo mes passat és pas uei, cal emplegar el preterit. Li digueri, adun, que fas aro? E el me diguet, fau l'animatua en un centre de lese. Aco, l'unitat de temps és pas dicho, mais sabem que és pas uei. I veleu hier ou un cop, un jour, etc. Prengueren la becuro e nos calguet arrestar per faire descenso a Montelimar e arriberen a Orenjo a 4 horas. L'emplet del preterit aquí sous-entén que és pas uei. Veleu un jour, veleu en 2005 ou dins un altre any ou tal annado. Aneri al supermercat mai d'oblideri de prene di ranges. Le preterit sous-entén que i aneri pas uei. Veleu i aneri hier ou tal jour ou hi ha 2 setmanes. Agachenaro calques errors.